Тесла го спомна. Тесла е гений, надчовек, што бил? Vanzemaljac. Ili normalan čovjek? Ne, kakvi, imao je kontakt s vanzemaljcima, 100%. Мислиш? Stop, kako? Imao je kombinaciju, imao je neki ovo nešto i vanzemaljac, alo, desi vanzemaljac, šta ima novo? Значи не е као премногу образован човек кој што ги сваќа работи. Genije i jednostavno poznao je kosmos bolje od svih. Znaš, nema tu Ама не е чисто работа, него мислиш дека стигнал до момент да... Ne mogu da ti objasnim. Da je to jednostavno neka visina, sfera u kojoj, znaš, pa njegovi eksperimenti su prekinuti. On je i došao do toga da može struju bežično On je radio na projektu da struja bude svima džabe, Да се боцнеш вака и... crpi se od gromova, ima gromovi, ta struja od gromova dosta za da snabdjeva da imaju svi struju, za džabe. Ali ko će onda da uzima lovu? Сега, види, во таков случај обично би требало, според теориите на заговор, да корпорациите направат нешто да би го уништиле. Таквиот човек. Некој си Тесла, еве да кажеме конкретно Тесла. Pa dobro nije, znaš šta, on je bio gospodin, njemu lova bila na prvom mjestu, on je Westinghouse pocijepao na ugovor u kome toliko love trebao da dobije od procenata od struje, da je praktično time ometao razvoj. I nije tačno da je on sad umro u siromaštvu. On je živio... A često така пишува. Ma gluposti, on je živio na posljednjem spratu hotela Astoria. Imeno, да. Imao 200 kvadrata. Jedan od najskupite hoteli u New York. Apartman, imao je sve za dž. Njemu je iz Westinghouse-a, Tesla imao karticu, mogao je trošiti šta hoće. Nije bilo sporno. Ali mu nije bilo bitno, on nije bio lik koji sad daj Rolls Royce, daj nakit, daj idemo na žurku. Не знам дали си размислувал конкретно, ама ајде да си играме теоретски, да би останал во рамки на таа бивша Југославија, условно речено. До кај мислиш би стигнал? Или, да парафразирам, дали неговото одење таму го овозможило неговиот еволутивен раст? Strpali bi ga u ludnicu da je ostao. Така, нели? Ma šta ti je? Pa kogod je bio, Milutin Milanković isto. Da je ostao tu, pa zajebavali. Mihajlo Pupin. Ma zajebavali bi se s njim, šta ti je, nemoj zajebavati. To je velika sreća što su otišli. Не знаеш како да го сватиш тоа, зашто од една страна... Seljačka sredina koja ne trpi da je neko mnogo iznad. Знаеш, треба да спакуваме куфери да си одиме или, знаеш, као... Ne, treba da uradimo sve da učinimo sredinu boljom nego što jeste. Za početak da poštujemo one ljude koji se ističu, da njih poštujemo mnogo i da im budemo od pomoći. Да. Види сега, ако да речеме некој интелектуално или било како е над просекот, така? Во ред. И сега, ако премногу е над просекот, апропо овие луѓе, може би му е подобро да замине. Ако е до толку многу голема разлика. Vidi, čovjek migrira od kad je bio sakupljač onaj. A iz Afrike su krenuli, kad je krenulo prvo globalno otopljavanje, pa su oni od tamo krenuli prema gore, idemo, jedemo bobice, voće, lovimo zečeve, ludilove. Čovjek ide tamo gdje mu je bolje. Pa na jednak način jedan naučnik koji se bavi astrofizikom, bolje mu je da ide negdje u Meksiko, u onu ogromnu observatoriju ili ne znam nije, u Kaliforniju ili u Njemačku, fizičar neki, naravno da mu je bolje da ode na Max Planck institut nego da sad sjedi da predaje fiziku u 6. osnovne u neko selo, da ga zajebavaju roditelji što je nekome dao 1, jel mislim? Da. Mnogo ima takvi interesni nekoj momenti. Mislim, mi ćemo dobro, to je normalan čovjek vodi brigu o cijelom čovječanstvu. Da. Za čitavo čovječanstvo. Bolje je da je jedan genije na onom mjestu gdje taj genij može da ga apsorbuje sredina. To je za čovječanstvo bolje, jel? Tako moramo da gledamo. Така е.